mun sang sangatanga INP Mizo tunal ngai thathin tu te inza in chipai levek ule October ni som pariat thole nia indam tlan theu kan be sei tun tum chu Myanmar lam chanchin kan soyanga nimin lam thil khleng then khata tangin bulkan tan le don nia Chin State Capital Hakha khopui Hakha Tharvenga District Fire Department Office chu October ni som pangatu khan ka ani a kang thel motor pahni ka chetani then khat chuan fire department a duty police pakhata thi ni in an soihloma adikem tiro kan thachiang chia biglo Chin State chimlam kan plate khopuya sipai chop thin MI-17 helicopter chu akal danan thli thlai thina October ni som paruk nimin khan an kap fu tange nge ni in kan plate CDF ten an soi a thlo thin na an thli thlai nuwa tlang sang dewa tangin silain an ka pani oma helicopter pahni zinga pakhat chu a oil tanki an ka pop baka a thla pakhat an kap tliak bok ni in an soi Chin State chimlam matupi township education minister utin lui chu October ni som paruk zandar riat vel khan a inaka hlumani thu RFA chuan a soi ani hi CDM ani ranlova hei hi matupi CDF ten an malak na ani thuan soyani October ni som pali khan sipai reson thiar an lo lam buna wangin Chin State chimlam paletwa township a Indona a chuaka darkar chan vevel anin ka lam chanchin thredeu chuan Sual sipai paruk vel thi mai thei angin an soya an chin chang hi lam hian chiang takin an la soi lovani October ni som pasari nimin khan Hakha le thantlang inkara CDF tele CNA nam sipai tang kopin Sual sipai an kapa anin dawna sa hle ni in Hakha lam media ten an soi Sual sipai lamin ral thuam lian an chelek le baka chonhulam khan jet fighterin Hakha le thantlang inkara timit le ache vela bomathlak na sale hle bok CDF lama thu soitu pakhat chuan chonu thlang hervel thleng kha chuan an him ni in a soya tlaida rukrik ma hret khan jet fighter pakhat kal le in thantlang thleng vel awa thloka a thlo na lama bomathlak ta zel ni in a soi bok tlailam chanchin kan hre chiang thei telova hetia thlo na te po an han roi le ta ka hi chuan sipai lam an che chia niang ti kan ring phot mai don nia October ni som pangat lai daruk vel khan rason phur sipai motor pahni chu nam sipai ten an lo lam buna sipai motor pahni an ka chet sak ve a sipai som panga zinga pali thi in ral thuam an lak sak teu bok ni in Western News chuan a soi darkar chan vel anin kap zuini tun lai hian Sual sipai lam hian rakhain mi zale somkua vel an man ni in lam hian an soi boka beina satan latum hle Rakhine State min pia township a phalong pin khua ral thuam lena wangin sikul zirtir tu mi patni an boral kumsom ni le pathum mi mahla san yin le kumsom li le pakomi do ma mia so te an ne yati tong township lam World Food Program lamin chom dolna an pek thei lo na lam anau pin le ngyong pin chi lama po eile in tur nei lo mi sang thum chuang Muslim mi anom mek ne so eni boka tanpuina an don thei lo hi thani lai ani to ne Sakain region chong u township huam chunga man chu khua mathi ta khua ngalong tin khua le sinpi khua te chu October ni som panga khan Sual sipai ten an hala in zathum vela kangral heng kholi le an che vela mi ring sangriat vel chu sipai hlavin an tlan le hlom tin October ni som panga tu khan mathi ta khohal tu Sual sipai tele PDF te anin kapa Sual sipai ral thuam lian ka wangin PDF lam mi pui sipai pali an boral ne soeni poka apoi khop mai Sakain region chong u township mathi ta khodai loka po October ni som panga tu khan Indona chuak bok sipai ho hi khohal tu te pon nil mai theya
Indona Sual Sipai parukan thi nia soyani Sual Sipai ten thu nei nan pong la ka tang khan in hal hi tun thleng hian an la hrat khopa chen na in sing thum le sang ruk chuang an hal ral to sakain le makui region a hian in hala tam bera sakain region a hian in sing ni le sanga chuang akang ral to a makui region a in sang ret chuang akang ral to bok tun nai October ni som le ni som pathum in karvel te po khan heng region pahni a hian in zalit chuang akang ral le der to bokani tin sakain region wetlet township huam chunga thingtlang khonga chu nimin pialam October ni som panga le October ni som paruk te khan Sual Sipai ten an hal le ni in GZ Special Task Force ten an soi le boka wetlet township a pidau chian nga chin ain jongkung sin nin le sei yua khuate an halani riat thei china in som ni vel chu akang ral to nge ni in an soi October ni som panga chonhudar ni vel khan sakain region Suibu township a palain khuwa Sual Sipai te le piuso ti te chu motorin an chuaka chu PDF lamin an lo boma patni an thi tlai da ruk vela palain khuwa atanga bai ka kal chuak sipai ho an bom le a pathum thi le in midang pali in hliam an tur bok October ni som pasari nimin tu khan sakain region wetlet township a suipan kung khuwa police camp bayani a sipai laman che chia niang Mi-35 helicopter pahni in Sual Sipai lam chuan an bei vele tathunga helicopter atanga duan ka awangin yin mato khomi kum somli vel mi nu pakhat chu a omna hmuna aboral ngal kem lak saktuma bei an nia wangin sipai le police lam thian om tam nia soyani a aza tero an soi thei mai ri lo nimina an riat chian chin an soi dan chuan October ni som paruka Sual Sipai ten ti sing chi khuwa an hal kha in som thum le pasari akang ral tiani sipai te chuan in som thum le pali an hala in thumero chu kang main akan kai zel tak te an ni Sual Sipai te hian wetlet township tlak lama khuwa an hal chun zom zel ni in PDF lam chuan an soi boka nimin tuk pu khan helicopter mangin thingtlang kholam an kap chun zom zel bok October ni som pasari nimin tuk daruk le minute som ni khan sakain region khinu township a sipai le piuso ti tereson peturakal motor rual lambunani a sipai pariatan thi ni in KSO tenan soi sipai le piuso tri yotit kung le ache velami an vai som sari vel zet chu khinu special force organization KSO le anthian LDF ten an lo beyani October ni som parukhan makui region natmau township a petho khodaya PDF ten dalan 10 fai tuma an veiwa lain Sual Sipai ho nenanin tok ta thut maya minute som ni vel in kapin PDF lam mi pan in hliam an tuara Sual Sipai palian thi silai pakhat an lak sakani Sual Sipai te chuan anin ka na bul petho khomi te an manual maya chen na in khat an hal sak bok nimin October ni som pasari chonhulam khan Mandalay region Wonduin township of 2 chomu u le akit pakhat chu thingpui dora an thut lain ka hluman ni hetianga an ka hlum hi chu atlang puin mi pui chunga an rong thin hi ni du khopa anni po hi du ai nan cherong deu te po niang Paku region Natalin township a bama sin suaile pin makhong kho inkara October ni som panga khan MRF Natalin ten Sual Sipai an bom vele boka thian om ni inan soi Moon State chai mayo lama Sual Sipai tele Federal Freedom UG Army anti te anin kap bok Tanin Tari region Dawei township a chuan October ni som pangatu Jinglam Darli vel khan Sual Sipai le an lam tang piuso tri ho te chu PDF laminan beya headlama hi chuan minute som panga vel anin kapa chumi nuwa sipai panga an thi ti hriatani a hliam tuaran om nual bok Sual Sipai te chuan anin ka na bul hnaya
civilian te manin in phen na nan hruai ni in an soi an Indona hmuna nimin khan PDF lam chu thil omdan enin an vak vela 60mm RPG pahnih M16 silai mu somsari le pali le silai mu dang an vachar nuala ni October ni som panga khan tanin tari region tho long lung township pa kathong ni khomi piuso 3 member 29 anti chu ka hlum ani bok October ni som paruk nimin piatu khan Karen state cha in se chi township pa khalaya somthum le pahni na sipai te chu drone manga be ni in captain le atha changdol tuan thi October ni som panga le ni som paruk ni chung khan cha in se chi lama KNLN nam sipai te le min ong na Sual sipai te anin ka pa sipai pali ka hlum ni in KNLA lamin Sual sipai som paruk an manani seng heng Sual sipai khamaya zathum le somnga le pariat na sipai som paruk an man te zinga hian kleirol kum som paruk mi sipaya tang a om vea Myanmar ma hian hetiang kum klinglo sipaya tang hi an tam viau ni nan soyani Moon State Bilin township pa dawyat khodaya October ni som pangatlai dar thum vel khan KNLA nam sipai ten Sual sipai motor som pali an lo ka pa Sual sipai som vel an thi tin tatung township huam chunga Sual sipai duty post mun ni po nimin khan aruala ka ani thu KNU lam chuan an soi vele boka KNU lam chuan an soi boka sipai lam hian security anin chop belawangin Indona alana sadon ni inan soyani October ni som paruk nimin pia khan Sual sipai lalpa min onglana chu sian state la su lama zinatuma ma se akhwal zin tur chu mi puilamin an lo hriat sa theile maya wangin molami in lama azin le ta thut ni nan soya chutianga sipai lal te vei wa dan tur thuruk chena hriat theya om ta zel mai chu athin rim hle niang nimin pia pin uluin khopuya sipai training petu how to te hne na te molamian khopuya South Eastern Command mun puilam thu nei tu te hne na te a ang ta chiam maya sipai community chunga thuruk von poimo thu te thuruk von hi sipai te nun nat luka poimo thu te soyen sipai mai ba ka an chung te point thuruk kan vong thei turani thuruk vong thei lo chu rem ngei ngei turani ti na soya a khwal jin program dangpo a cancel le tafek ni nan soibok kan soi thin ang khan sipai council lam chuan sang ni le som ni le pathuma in thlanna nei tumin ma an la chove meka tin NUG lampoin revolution hi kum khat chunga ti top tumatan an lak tur thu an lo soi ve boka Myanmar mi pui tam tak chuan kumin le ni kum lam ai khan nakum hi a hup hur zok don ni nan ngai hlom hetianga in thlanna nei an tum hi US Foreign Department Asia Pacific Bureau lam chel tu Deputy Foreign Minister Melissa Brown chuan ala hun lovani alo ti ve bok sipai thu nei na pong la ka wanga buaina ti zual zel tura malak na mai mayani ati ni in The Sun Daily News chuan October ni som pali khana soya ani ngei porin om viau mai sarkar hiat puina ne na sum khleng lama thok ni lem lo online le social media lama mani du dan dana dollar leile khal lo ti tu te chu ramdang sum mandan number somli le pani na anga mana hreman ni tur thu sipai council lam chuan October ni som panga khan an soya chotiang lama minglang tham perfect money le B2B money exchange te po dan anga hrem tura man lak mek thu an soi sipai council hian an ram sum khleng ret niam theilo hi ti ngai na hreta vak lovani hi sipai council hian media lam hi abe na saboka ramchung local news tam takan chol to a online lama an tuan chhun zoma news agent te po man an oma tlan chia an om mek boka mani October ni som pahnia Moon State chai tu township pa chai tu pakoda kiang vela in ka na civilian thi le hliam tuaran om teu tum kan puan to kha
khami tuma thil omdan an soina Myanmar ama BBC News agent ten diglo takin do thu an report luyani ti in Sipai Council chuan ko takhin an tum ni in October ni som pali khan an soya chotianga Sipai lamin thil tuman nei awangin BBC palai Myanmar am chunga omte chu mundanga an biru zauta ni in RFA chuan a soi a hlauh om ve bokani Sipai Council hian thlasom ni chungin news agency som pangalai mai le khabuzor na dor lian pali le printing press paruknen ati top saktoa ramchunga BBC palai te le zel anan tlan chele hi chu azia lo deuh chu ni hi October ni som parukhan ramchung mun rang ranga Sual Sipai somthum le pasari an thia som paruk man an ni boka nimina ramchunga Sipai thiza tero kan en pan talofa kan riat vele ata tolte te in kanon soi ve zel donia ole khati zong kha tun tumata na Myanmar News langsar zual kanan soi the chuni a ngai thatu zong zong ten a top thlengin min lo ngai thak sak thina in chunga kan lo me